se pod navodnicima na svoju prirodnu poziciju i Kanović na poziciju lijevog vanjskog, jer dio prvog poluvremena odigrao je na suprotnoj strani, ali sada +5 ima pored u tijeku Bonića i pogodak Bonića. Bilo je u koraku, prevario svog čuvara, promijenio stranu, vratio na 6 razlike prednost, jednak. Ipak čini se Gracias.